Motho o tla ke go amogela gape mo dikganyeng tsa nako ya boraro e le tsa in context mme a re thankgole ka go lebatse di gogang kwa pele. Lefatshe la Botswana le eletsa go fetoga boremelelo jwa peeletso mo Afrika. Ditlhopho tsa lefatshe la Tanzania di tsogelwa ke mekubukubu jaaka ba bopeledi ba go tlhagotlhana le mapodisi. Fa mo go tsa metshameko boramabole ba monogae ao ba kwe Mphezulu le Boifanki Naope ba tla lwela tlotla ya junior lightweight. Motho tseo ke dikgang tsa nako ya boraro mme o tla bong a ranola ka puo ya diatla e tla boelene sentle moeng. Tautona Advocate Dumaboko o letsa gorogile monogae go tswa kwa Geneva, Switzerland kwa neng a digela loeto la gagwe la semmuso kwa mahatsheng a le mararo le le simolotseng kwa toropong ya Muscat kwa Oman kgwedi eno e le 11 pele a fetela kwa toropong tsa Ras ya Khamai le Abu Dhabi kwa United Arab Emirates mme a wetsa ka Switzerland kgwedi eno e le 25. Maitlamo a maeto a e ne e le go ngwa ka peeletso le go nonotsha maitlamo a go betla tomagano le tirisano mmogo mo mehameng ya ditlhabololo tse di nyalanang le maitlamo a tlhabologo ya lefatshe leno. Tautona Bokom o ne gape a tsena diphuthego kgolo tsa peeletso kwa mafatsheng a Oman le kwa UAE tse di neng di tsenwe ke makalana a tsa peeletso go rera ka ditlhabololo tsa dikago temothuo gareng ga tse dingwe. Kwa lefatsheng la Switzerland Tautona Bokom o na kopana le baokamedi bagwebi le babeeletsi ka go farologana go atolosa maitlamo a go nonosa tomagano mo makanaleng a ditlhabololo. Me fa re tswalela lekalana la Botswana Institute for Development Policy Analysis BIDPAM le re tlwaeditse go nna majato mo diswetsong tse di tsayang gore le kgone go tswelela le thusa lefatshe leno go atlega mo lenaneong la lone la ditlhabololo. Se builwe ke mothusa Tautona Ndabagaolathe kwa moletlong wa dijo tsa maitseboa wa go ipelela dingwaga tse di 30 tsa lekalana leo. Mothusa Tautona Gaolathe a re go botlhokwa gore lefatshe leno le dirise dipatlisiso tse di dirilweng ke ba BIDPAM. Tenko modulasetulo wa BIDPA Re Daniel Molaodi o boletse fa na le tsholofelo ya gore lekalana la bone le tla fiwa sebaka sa go direla lefatshe leno go le gontsi ka go fa dikgakololo. Globally, the countries that have managed to adapt faster to changing circumstances did not only invest in strong policy research institutions like BIDPA, they also invested in building the capacity to listen to the BIDPAs and to utilize the output of such research. Botswana must be no different. And for that to take root, BIDPA must also rise. It must rise to the challenge through rigorous research and analysis and through the ability to speak to the issues of concern to our economy and our society. Let's give a think tank the necessary capacity and listen to them. Of course, at the end of the day, political leaders will take their decision, but let them take the decision from an informed position. And I think an institute like this one provides such dialogue where they can look you in the eye, President, and not shake when they advise you or even challenge you to say, Minister of Finance, this policy of yours, we don't think it will cut the grade. And that's the nature of dialogue. That's the nature of advice. It's not about confrontations. It's not about one feeling better than the other. It's about laying the facts on the table such that better decisions can be taken on behalf of this nation of ours. Re ntse re le kwa moletlong o mothusatona wa lephata la ofisi ya ga Tautona mme Maipelo mo Phutheng a re maitemogelo a lekalana la BIDPAM a tla thusa lefatshe leno mo maitlamong a lone a mašwa a go fetola le go godisa itsholelo.
a re puso e ikanya lekalana leo go efa dikgakololo le go itlhatlhelela ka dipatlisiso tsa lone. Angela Mdlalani o apega. Dikgwedi di ka nna tharo tse di hitileng lephata la pereko le selegae le ne la halekalana la bipa tiro ya go dira dipatlisiso tse di ka thusang go bona mabaka a dirang gore mohama wa temothuo palelwe ke go dira bonte. Lekalana leo le ne la tsamaya Botswana othe go tshwara dipuisano le balemi ba rui ga mmogo le botho ba ba berekang mo mohameng o. Go ya ka Dr. Lekobane ha lehatshe leno le tsaya boipuso seabe sa mohama wa temothuo mo itsholelong e ne e le diphesente di le 40 mme a re dipatlisiso di supa jaanong seabe sa mohama o se boetse ko tlase ga diphesente tse 2. Like you are the same fertilizer without taking into consideration kanya gore mebu ya dikgaolo ha e tshwane. So those are the issues they were brought forward. Le gore le one fertilizer type e tshwanetse go dintsiwe go dirilwe di soil test and so forth to see what is working and where. And then another thing, there is limited consultation. In most cases, the program, from the high office. And then, for example, BODEC are expected, the extension office are expected to implement such programs. But they have not been consulted. Me fa re tswelela fa ba ipelela dingwaga tse di lekgolo le metso e mebedi tsa boipuso jwa lefatshe la TEME mono Gaborone Bosheng, moemedi wa lefatshe leo re Ahmed Idem Akeim o na gatelela tirisano mmogo ya mafatshe o mabedi le botsalano jwa one. A tlhalosa fa botsalano jwa mafatshe a o mabedi bo tla tswelela ka go bonala le mo mehameng e tshwana le ya thuto, temothuo, papadisano le meepo. Go rata Moranyane ka pego. Letsatsi la 20 ka kgwedi ya Phalane ke letsatsi la boipuso jwa lefatshe la Turkey. Monongwaga ba ne ba ipelela dingwaga tse di lekgolo le bobedi tsa boipuso jwa lefatshe leo. Moemedi wa lefatshe leo mono Botswana o ne a bua ka botsalano jwa mafatshe ao jo bo simolotseng ka ngwaga wa 1981. Botsalano jo Joaneng a kaya pa mo dingwageng tse di fetileng o ne jwa nonotsha mafatshe ao go nna le kutlwano le tumalano mo dilong tse di farologaneng le mo mahameng e farologaneng. Minister, bilateral relations between Turkey and Botswana have significantly developed in the last year. In my courtesy calls to the honorable ministers, I have emphasized that Turkey stands ready to further develop bilateral relations in all fields on the basis of mutual partnership and benefit. Turkey is here to collaborate with Botswana in overcoming the challenges she faces. Fa gatelela se moemedi wa Turkey a neng a se bua tona wa lephata la mafatshe a sele Dr. Botali o ne a gatelela maitlamo a puso ya lefatshe leno gore e tla tswelela e berekisana le lefatshe la Turkey go thatafatsa botsala jwa mafatshe o mabedi. Of Turkey on this special day. Today marks a significant milestone in your nation's history, and we join you in celebrating the progress of Turkish people over the past century. The Republic of Turkey's independence has provided the country with a long-term opportunity to develop into the economic powerhouse it is today. In conclusion, I wish to reaffirm my commitment and that of the government of Botswana to continue collaborating with you and your government to further strengthen the friendly relations and bonds of friendship between our two great nations. Tona Butali o tsweletse ka go tlhalosa fa puso ya Botswana e na le maikaelelo a go bula ofisi ya lefatshe la Botswana ko Ankara kwa lefatsheng la Turkey mo bogaufing. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. O santse o lebile jalo dikgang tsa nako ya boraro mme fa re tswelela khamphane ya Masekobuo Gold Stud kwa motseng wa Motlhabaneng e itlhomile kwa pele ka mokgwa wa go ruela mo lapeng go rotloetsa bomme le banana go inaakanya le metswedi ya itsholelo mo mohameng o. Mokgwa o wa thuo go bolela fa o ka thusa barui go nna le seabe mo maikemisetsong a lefatshe a lefatshe a go tlhabolola boleng jwa leruo le go oketsa dipalo tsa lone. Mme ga dikgang wa BTV News o na etetse khamphane eo go gatisa dintlha tsa mogopolo o a re utlwa pego ka Karabo Molusi. Mo nakong e barui ba mekamekaneng le dikgwetlho tsa phulo ka mabaka a phetogo ya loapi,
tlhaelo ya lefatshe, bogodu jwa leruo le tse dingwe tse di kgoreletsang bomme le banana go tsena mo mogameng o, mogopolo wa go ruela mo malapeng o seno ga e ka nna tharabololo e ka rokotsang tshepo, go oketsa selekanyo sa dijo mo lefatsheng, go tlhabolola boleng jwa leruo le go oketsa dipalo tsa lone. Ke simolotse yala ka pudi e le 1. Pudi ene ke e rekile e tile e goetswe. Ke bo ke empha di-triplets, empha ditshadi tse pedi, empha le phoko e le 1. Until now ke na le palo e leng gore ka e manager. Ke ruetse mo lapeng, ke rile diphadoko ha di hudu kwa nte di nna mo jareteng ke di jisa throughout the year. Ke managela ka gore lesaka le hele phakela mositolo se ka nna teng le fidi ke kgona go itirela. Mo dingwageng di le 3 Maseko Buo Goat Stud e sena go tlhamiwa e na le dipudi tsa boleng jo bo kwa godimo tse di ka dirang madi a fetang 2 million pula, e le nngwe ya tse go ka tsewang malebela mo go tsone. Ke bokao jwa gore go akanya mo go pharologanyo go tswakanye le maikemisetso le lorato go ka ntsha maduo le fa lefelo le le lennye. Ha o batla go rua o na le kgathego le keletso, ha o tlhokang le gore boro ka rona tlhoka famo ona o nnang teng ho ke ona o ka irang le o ka tsenyang leruo la go teng. Ha o ruetse mo lapeng o na le nako yotlhe ya go bona seruiwa sa gago, ebile ha gona a o kwa simolola o akanya gore no go nna go sekgweng ko morakeng go famo go kgakala go questi le the bond and the love between wena le leruo la go le nna go di. Ke mototo thata ka business e ke irang, ka e rata tota. Ke santse ke batla gore dipudi tsa me di gole, ke kgona go di ntsholetse ko ke di ntsha mo lapeng ke o ira go famong ke thabolle famo ya me ka tsone di itirele masaka sengwe le sengwe. Mogopolo wa go ruela mo lapeng o fetogile go nna kgwebo e dirang sentle, e gapa dietsele ebile e lemogwa e rotloetsa bomme le banana, gape e thusa morafe ka ditsela tse di farologaneng. Karabo Molusi, BTV News, Motlhabaneng. Fa re tswelela lefatshe la Botswana le mo leetong la go nna boremelelo jwa peeletso mo kgaolong ya Aforika ka lekaiwa le na le bokgoni jwa go ngoka babeeletsi. Fa a bua mo phuthegong le babegadikgang maabane, mogolwane wa Elevate Africa Redanel Ikonobe a re nako e gorogile ya gore kgaolo ya Afrika e ikemele e nne le seabe se se bonala mo lefatsheng ka bophara. Lefatshe leno le tla tshwara phuthego ya Elevate Africa Convening e le la ntlha mosong ono mono ga borone. Phuthego eo e ikaelela go fetola ka fa kgaolo ya Afrika e bonwang ka teng, go tlhabolola le go fetoga selebego sa yone. Phuthego e ya Elevate Africa Convening e tla tlisa dibui ka go farologana go tswa kwa mafatsheng a sele go tla go abelana megopolo ya gore kgaolo ya Afrika e ka gola jang. Entering the space now at the minimum as equal partners, equal players, equal participants in the global stage. And so we are saying Africa's next chapter is one that is bold, one that is confident, one that has taken agency for its own future. That's what Africa's next chapter is going to be about. We decided to come to Botswana because Botswana is an amazing example of African excellence when it comes to leadership, when it comes to sustainable development, when it comes to governance, when it comes to investment and trade. I mean, Botswana is one of Africa's best kept secrets, if I dare say, and we wanted to spotlight the amazing work that the government of Botswana is doing and Botswanans themselves are doing, highlighting your heritage, highlighting your culture. And so that's why we're here. But it's time now to build the Africa we want and to build the Africa we need as well. Thank you. Me fa re lebatsa mafatshe a seletoropo ya Dar es Salaam kwa Tanzania ya aparetswe ke tlhakatlhakano morago ga gore babopeledi ba thulane le mapodisi morago fela ga go simolola ditlhopho tsa ko ka la boraro.
go ya ka metswedi ya dikgang ya ko ba bopeledi ba ne ba tshuba diofisi tsa mapodisi le go senya dikago tse dingwe tsa puso. Dipego di supa fa tlhakatlhakano eo e simolotse morago ga gore balatedi le makoko a diphathi tsa kganetso ba tsene mo mebileng ba batla gore go dirwe phetogo mo ditlhopheng le mo dipolotiking tsa lefatshe leo. Go begwa fa mapodisi a na dirisa gese e putsaputsang dikeledi go phatlhalatsa boididi jwa batho. E re go le jalo mapodisi ba ne ba felela ba ntsha taelo kgotsa ba dirisa molao wa kiletso mesepele ke gore curfew mo toropong eo. Tautona Samai Suluhu Hassan o solofetse go fenya ditlhopho segolo jang ka puso ya gagwe e kganetse bontlhopheng ba botautona go tswa mo makokong a mabedi a magolo a sepolotiki go tsenela ditlhopho tseo ka mabaka a farologaneng. Hassan yo mo nakong eno a batlang paka ya bobedi mo pusong o belaelwa mo dikganyeng tsa kgokgontsho ya batho ba ba sa dumalaneng le ene. Malatsi a se kae fela pele ga ditlhopho lekgotla la Amnesty International le ne le bolelela gore puso ya ga Hassan e ne e okeditse ditiragalo tsa kgatelelo kgatlhanong le baeteledipele ba kganetso. Babega dikgang ka go ba tshwara ka tsela e sa tshwanelang le magwata a go tota e sa tshwanelang le magatwe a go bolawa le go nyelediwa ga bangwe. Fa re le ba tsa metshameko ba ratile ba rotloetse ba motshameko wa mabole ba solofetse go tshologela kwa se Seratsegama Barracks ka la botlhano mo Phirimaneng jaaka boramabole ba monogae ao ba kwemphezulu le boifanke naope ba tla bo bankgisana magafa mo ditikologong di roba bongwe tsa motshameko wa mabole a duelelwang. Bobedi jo bo tla bo bolela bosimega mo ntweng ya Mamang ya Junior Lightweight e rulagantsweng ke ba Scud Misers Promotion. Tsofatso Malepa ao ba kwezulu bo mphezulu yo dingwaga tse di 24 a re o dirile tsotlhe tse di tlhokegang go fenya ntwa e ka ikaelela go tswelela a tshegeditse serodumo sa go sa latlhegelwa ke ntwa epe mo mosakong wa mapole. Mphezulu o tsena mo ntweng e a fentse metshameko ya gagwe e meraro yotlhe. Opponent ya me ke a itse Dollar B ke boxer ro leng gore sale ke nna ntse ke mo lebile re ntse re tshameka matcha box. Dollar B ke na le ke mo tsholetse se go teng ke gone se go teng ke sone surprise package but ne by the end of the 31st of October o tota ta itse gore surprise package go ta one tota o bua nnete ka gae ke lebile gore preparation a mentse ta entsang go tsweng ko ntse ke nna ntse ke simola ke trainer teng re nehela thata and I'm ready for Dollar B. Mo letlhakore le lengwe boifang Dollar B ke naope o supile fa ikiteletse ba go ya go fa Zulu Boy tatagelo ya gagwe ya ntlha fa bobedi jo bo tabo bo phaila mo ka la botlhano. Dollar B o tsena mo ntweng e a na le diphenyo tse pedi le tatagelo e lengwe mo metshamekong e le meraro. E ka tiswa metota ntse le ko dimo tota ka gore ke ntse ke pataganetse ke bakatisi ka boitseanape ja bone the likes of Rekuba Mang o ntse a thusana le bakatisi ba me gone mo Diamond e bong Eric Ramasu le bokamoso molaodi. So e ka tiswa me ke dumela gore it's enough for me to knock the boy out ka gore msono le tota ena ana go tota Remphezulu ana go hetela ko di round tse dingwe ke batla mo kgaopetsa e re round 4 be ke kgaoganile wa lampona lona gore a me wounded buffalo so ngwano tota ha ka kgona go emelana le dinjoroma tse ke di tshwereng di hamole. Kgaisano e mabole a duelelwang e tla dirisiwa go thusa boramabole go iponela phatla kwa dikgaisano tsa mafatshe ka go farologana. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela lekgotla le le akametseng kgwele ya dinao la kgaolo ya toropo ya Gaborone kana Gaborone Regional Football Association le tshegeditse ithuthuntshwa ya bakatisi ya setlankana sa BFAB ko lebaleng la lekidi mono Gaborone e maikaelelo a yone e leng go godisa boitseanape le maitemogelo a bakatisi ba mono. Thapelo Banda.
ithutuntswe e maikaelelo a yone e leng go fa bakatisi dikitso tsa go godisa batshameki go tswa kwa moding le go katisa mo dileking tse di kwa godimo e tsamaelana le maitlamo a lekgotla la BFA a go tlhabolola kgwele ya dinao le bakatisi ba monogae. Ke ka moo lekgotla le boneng go le botlhokwa go tsisa bangwe ba batlhatlheledi ba bakatisi ba ba nang le maitemogelo a kwa godimo go tsamaisa ithutuntso e. Tota football boammaaruri ya evolve kana ya tshegwa dio tsa teng di nna di ntse di change go ya le go ya ya ka gompieno re na le bo va re bo e leng gore bo 10 years back ne re sena bona. So ke dio tse re ba di ile motsang when we are actually the module wa gompieno re na le one. And on top of that e be re bua ka dio tse di harologaneng tsa bolo ya ka go go plana go tla ka di strategy gore ga ba approach the game, how do they approach the games. So the courses tsa rona normally di nna le theory plus practicals, and se theory re ba e ruta mo classing re isa go lebaleng yana ba go dira go lebaleng to show gore no se ne se buiwa mo classing ke se na ba se bona se iragala go lebaleng go ga teng go a thusa ka gore ga gongwe mongwe nna a sa tlhaloganya theory mo classing go lebaleng wa go yana wa go bulega wa raro se ne se buiwa mo classing ke se. Lekgotla la kgaolo ya Gaborone ba re ba dumela fa ithutuntswe e tla thusa bakatisi ba mono go ka nna le dikitso le methale e mešwa e dirisiwa mo kgweleng ya dinao lefatshe ka bophara. Go coacha ga se gore ke go coacha hela go na dio tse leng gore ra di rutwa ha kapa ba di rutwa ha like go communicate le bana, discipline, life skill go re tsote hela tse leng gore go se e di tshwere. Again gape kana re tshameka modern football nowadays gore go coach se di a rutwa gore no manako ya gampieno football e changeile e scientific, so ke tsone tse di gore tshwantse gore ba di achieve e ra ba tsena ka bo go dineela bana ba le tsone di team tsele go kgona go utwala gore nyamme go gongwe re le Botswana ra go gongwe gape re le Gaborone region re itumetse thata ka gore bontsi ba bona ga ke ba tswa mo Gaborone. Ithutuntswe e lekana le ya KFB ka boleng e tseneletswe ke bakatisi ba le 24 mme soletse go ya bokhutlong kgwedi e tlang e tlhola gararo. Thapelo Panda, BTV Sport, Gaborone. Re ne re go tshwaretse go lekalo mo dikganyeng tsa rona tsa nako ya boraro yona rona le jalo ka puo ya diatla ke ene Sentle Moeng mme a re boe re kopane gape. As state-owned enterprises, we will be fully understood. I've always harbored this feeling that some of the state-owned state-owned are not fully understood. So now that we are going to actually be signing agreements with you, Minister, I take it that what is written in black and white will be comprehended by all those who are supposed to. That will be understood, and that will guide the way we operate and the way we relate with the Ministry of Higher Education. This signature moment will allow you, Minister, to come very close, as you have already stated, to the institutions that fall under your responsibility. And most importantly, it will allow you to come very close to what happens in the four walls of the classroom, where the rubber meets the tar, where teaching and learning happens, where students interact with our academics or teachers or those who are expected to guide them. And with that deepened understanding, we want to believe, as we have already, I'm happy that we have already stated that resourcing is not going to be an issue. Because that can be an issue. And we accept the challenge
that you are putting before us, that we should generate third stream income. There are 3 streams of income. First stream, which is your subvention. Second stream, which comes through tuition fees. And then the third stream income, and I want to tell you that at the University of Botswana, we are determined to deal with that third stream income, to generate as much as we possibly can so that we support you with the resourcing of the institution. The supply chain from Ukraine is a logistical challenge across the continent. The supply chain includes maritime leg,